Okushendekereza abaana bakutandikira n'ekitambo kya misa kyebembirwe Reverend Father Joachim Kasuja chaplain wa Buhinga Regional Hospital. Obwire buno ne busadiza muno baitu tuyina kuguma abokuwa tuyina kintu kyone kisobora kugara ombwire buno tuyina kuguma abaana baitu banu tumanya babaire baana bato abaana batayina musango oya bakozero kinu bakaba batayina nawo musango bakaba batakumujuma bakaba batasobora kumurwanisa baitu sabira abaana bano abato. Ahizobe rya Sande 2025 Brian Mutegeki w'imyaka 20 akatemagura kandi yacumita bato be batano bashatu bafa barimo atura Catherine Busingo w'imyaka 2 Mutunji Christian w'imyaka 4 hamwe na byabasayija Charles w'imyaka 9 kandi abandi barimo Kagaba Chris w'imyaka 7 hamwe na ko Muhendo Brefi w'imyaka 17 bakiri mu irwariro n'abatungo bujanjabe. Icyo gikoro cyabiri cyane cy'icyo kikaba kikora kibimuno icyo wisi kaniterera abana baitu abojo abato singanto balikera kozesa koza bungu nesitaine mu kumwerarikira kubona ngoko bagambire kwa mazina abana ababera abarorera rero sanga himbire Catherine no abacumbira ubuseranka wa weekend umukozi wa bataro abana ngere bayiswemo bayisura mugenzi wabo tukwakiki abayiroho bobeka basitani aho mugambe magambere bitokoza wait osi tosakumanye mbere kenya kubayiroho nkamukoze cyuta po town council element yona enyakulimu abana abakunywa ebintu ebitokoza leka tukwate na amani amayingi muno na muno mtown ya ebitweke ebindi okurugera habebembeze barwengoma na Fort Poto nyakwita abire nakorese ebitokoza bwongo tuzonka leo n'abantu bakura bakozesa ebitokoza bwongo tahali mukalungi kona ubura bano ngura n'yenda bwomezi wa burungi weganyire ebitokoza bwongo habako ebitokoza bwongo nibukuletera bwongo bwawe okutakora kurungi kandi tusobora kukozesa ebitokoza bwongo okagirira nkurakorana kurundi okakora ebintu ebinyakulumu amagezi. Abebembeze bashabira abaturo kugumya abazire b'abagenzi na munongo mbwiro obwo bugumire kwatiraho ubumwe habako abana bano ruhanga yabakwire kandi n'wacu okubatwara baitu nsaba police ebikorwanka biti na muno mu Kyegegwa district chairman FC5 embera negenda nebaho abantu bageza kweyamba bayitekoze bibo buri genda police ne marekiro kimo babibiri ahitwa handikira makuraga twatungo kumanyisa bwangu Brian ategeko isire batahibe nawe bashanga fire kandi acumesera hibondo omurika hunga bunyonyi Fort Poto City kandi amakuru go kufa kugahambwa umugambirizi wa police habwa Rwenzori West Vincent Twesige gasha kwa Filipo Murangira.